lami councillor Sibongile Mnkandla over Ward 9. Hayi, so isikole lesana seNgazimbi sesilesikhathi esinganani sinjalo? First lesikhathi lokho esangena lapha ngo-2000. So njengeMguza RDC besizama ukuthi lazo sisithuthukise kwenze ukuthi lazo singabi under Umguza Primary lazo sifike. Nxa singancediswa ngokwenzelwa amabhlokhu amabili njalo sigejelwe umgodi olamanzi ngoba lapho kwagebha khona council umgodi kulodaka, so sesifuna ukuthi sitshintshe singathola umuntu ongasenzela lokhu kusigebhela umgodi wethu esikolweni. Sibona yonke into izahamba kuhle lokuba kube lamabhlokhu ngoba abantwana bethu engazini bafundela ezindaweni ezingalunganga. Siyacela sibili ukuba sincediswe engazini kulabantwana abaningi kakhulu.